Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru ateye ubwoba aturutse nga mu gihugu cacu Burundi, aturutse mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi aturutse irya ninde mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane makungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kanda gwe ikaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ayije kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Tukaba tugira ngo rero tubashitse ko ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ashikirije mu nyuma zuko igihugu c'u Burundi cagirije u Rwanda igitero cagabwe nanone nga mu gihugu c'u Burundi, aho ku munsi w'ejo rero amakuru akomeye cyane ayije kudushikira ari uko vyajeje gutangwa ko umuco mu nyuma zuko rero abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi bemeje yuko umuhari wa Etat rero wonyene wagavye igitero, ariko nanone utigera wica abasivili bo barishwe nande munyemere rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira, bikavugwa yuko leta yaciye irungika abaja kugandagura nanone abo basivili ni mu nyuma zuko rero babone nanone ivyo bagereza uwo mugwi wa Etat bariko nanone baravuga kandi bakemanga bashigikiye bemeza yuko igihugu c'u Rwanda arico nyene kiriko nanone kiratanga intererano kuri Etat. Baramuze kunyemera rero ni mu nyuma zuko umwanya ku mwanya uruja n'uruza nga mu gihugu c'u Burundi gushika ubu ngubu rero ingenzi zija niziza birashobora kuba nanone ibintu bibi cyane kumbibe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda nkuko amasoko yacu avyemeza. Reka rero vyose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ndabibibotse yuko bibaye mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha Igitega, bivanye nuko gushika ubu rero yitavye amasengesho yo gushimira Imana nanone kuvyo yamukoreye n'abaryango we mu mwaka wa 2023. Akaba navyo rero biriko biratera agashavu abatari bake, bivanye nuko abandi bakuru b'ibihugu bafata mu mugongo abageze ivyago nk'ibi vyose. Biravugwa yuko rero leta y'u Burundi yekweye akarambaraye. Munyemere rero tubanza dutangurire kuri aya majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda atangaje. Intambara iratangura umwanya ku mwanya, ibigwanisho biteye ubwoba vya muzinga. Uyu mwanya biravugwa yuko rero no mu kibira bihejeje kwashika nkuko amasoko yacu avyemeza. Etat rero yishikiye nanone muri bimwe mu bisata bitandukanye vy'iryo shamba cimeza ry'ikibira nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemerera rero vyose dutange umuco kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje imisi itari mikeye avugwa nga mu gihugu c'u Burundi n'ayandi abariko arakwiragizwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ashikirije ijambo rikomeye cyane na cane rirabana n'abariko baribonekeza ku mugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu c'u Rwanda. Aravuga rero ibintu bikomeye cyane kuri nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose bikaba rero bigiye kumukwegera akarambaraye bivanye n'ubusasanguzi bwakozwe n'abahinga mu vyerekeranye na politiki no gutosora amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaha ikaze rero, nizere ko waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo. Ndagusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazo rya no nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make, ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire uwo ari we wese, nukiriho bizamugaruka. Kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari. Uwo ari we wese, it's a matter of time, ni igihe gusa. Buri wese ndibuka nanone muri leta mu government ya mbere twagize guhera 1994
hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi ariko abari abagiye muri guverinoma icyo gihe sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane ariko barabizi bikajyamo n'amateka mabi yacu ya kera bikavanga n'amatwara mashya twasaga mbese twari nko gukirana n'indi uri hasi n'indi uri hejuru tukigaragura mu kabineti guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri uwo ari we wese ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye umuhungu wa Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva arantera mu ofisi yanjye baraza barambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba nimumwihutishe mumuzane intambara zo mfite zirahagije ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba baramuzana ajya hangera mu mateka arangije arambwira atari ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye ntabyo narinze ati ni ingabo zanjye noneho hajya mu mateka ya runara ajya mu shyirahamwe ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara ntabwo nari nyazi ntabwo ati aba bose akambwira abantu bamwe akambwira base babo abana ariko twebwe narize ko turi Rwandese Patriotic Front iyi ikaba ari ame ikomoka ati se Rwandese Patriotic Front ituruka ikomoka mubwira amateka narinzi ya RPF ati abo bose uvuga nitwe ariko biba ibintu by'impaka ndende ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe tubigire turashaka iki ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye abisubiramo hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti Semaragiti naho ubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragiti aravuga ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni unari ni abantu banjye nkande ati witwa Samaragiti ugukorera hano ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya uri boss wanjye Samaragiti ariko ngeze aho ndamubwira ntuke reka nkorohereze urashaka iki
amaze kumbwira ibyo ngibyo nambwa nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Nambwa nti banza uhere kuri Samaragita umutware ugende mujyana aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana. Hari ikindi ushakaho? Ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro, haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Ubwo mu nama mu kabineti abantu baza bagambanye, sinabimenya n'iki, ariko ninde wari uri mu kabineti icyo gihe waba ari hano? Kabineti ya mbere wari urimo na Karemera, ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe? Nawe wari uri mu ya mbere? Ubwo barabyibuka, baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butariho. Hanyuma tugeze mu kabineti, naho abantu bagiye, hari conspiracy y'inama, abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende. Ubwo perezida yarabaga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati, iruhande mwicaye iburyo, hakurikiyeho Twagiramungu, hirya hariho Kanyarengwa, then hakurikiyeho hirya Sendashonga. Ndabibuka uko bari bakurikiranye mu kabineti, harimo Twagankubito wabaye minisita wa justice, ni Nkubito, bityo ndabibuka uko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu kabineti, haza item kuri agenda, ubundi twagezwagaho agenda turi buganire, haza kuza ko hari dosiye izanwa na minisita wa interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho, namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera. Kabineti irashyuha, abantu babanza kuko Runari hari ibyayo tugomba kuyiha, ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu the whole. Ubwo harimo abantu bavuga ariko ya RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. So baravuga baraheranya Kanyarengwa atari ko nibyo, ati nibyo, ati dosiye, ati ibintu biratunganya, harya ati seta, ati tubwira, ati bimeze bite. Yari afite fayiro, arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo, nabo bagashyiramo, bakazana abantu muri leta, bakagira Runari. Kanyarengwa aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko haza n'abandi ba Nkubito baramwakira. Hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga, barakubitwa kweri. Ngira ngo hari ibihozagara leta sinzi byavuze, baramwakira barakubita, batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera barahonda,
sinzi abandi bagize vuba atari ko ibi bintu muzanye iki gihe batereka reka bati ubwo Bizimungu arashecetse perezida byatinze mbaza perezida ariko perezida uravuga iki intambara ziri hano mu kabineti abantu bahererekanya wowe urabitekereza ute ati nanjye nuko mbibona ndeba mpera kuri Kanyarengwe kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF abaza ariko Kanyarengwe nawe hanyuma se Twagiramungu ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na Ronari iyo cynicism murazaniye icyaha ngaha. Why don't you just shut up? Ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza president dukiranurega n'ubu nawe se uremeranya nabo asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye. You're just being cynical muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo. Ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira. Ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu abantu babatezaho amaso ubu inzira mudutwaramo niyi. Ubu ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabwo ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi bayobozi bakuru mwicaye hano, kabineti mwaho mwayigize ubusa mwadusaye muri politiki. Nabwo yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo. Twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange. Niba mushaka indi ntambara, you are going to fight it. You cannot do it. Nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe nari umukuru w'ingabo nayo nkwiye no kuba nceceka nkumva ibyo perezida yemeje byaba byo bitaba byo ni perezida. Ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood and I cannot. Icyo gihe ntabwo hari abantu babashayi bagira bate. When it comes to certain things, there is no being shy. Nta soni ngo birangirira aho. So ndababwira forget about it. Ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho
utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze, ibyo navugaga ni uko nababwiye ngo ntibishoboka. Kandi ubwo ndabivuga ndi vice president, hari perezida, ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe. Ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho, kubera ikibi cyagombaga guhinduka, aho ngaho nta kundi byagomba kugenda.